hayi wonke nduna awathathile bonke labafana ama-orange wami ngaka nangemvubo into wes ngowala emzansi baluthela mina uqobo lwami konke namaqanda ami nemadlanyana yami ekade lapho sebeyithathile. So mhlambe le business likusiza apha empilweni yakho mina? Siza ekukhuliseni iy'ngane ukwakha imizi ngiyondla mina emakhaya ngiyaziwa ngiyondla ngile ndoda eyondlayo nabantwana abaningi ngiyondla futhi so manje almost ama-orange amade emaningi lapha ngemuva so almost ayi-40 ahambile ama-orange ayi-40 yeah but ewaphethe left and right watothiwo nawo and then ngibona ngathi ithili lawo i-AMT obeka khona imali yeah bekunabo ma-3 something 300 and something empty ngoba la emzansi sengikhiphe ngisho ipasi abangicabangeli abasabheki mina ngontombela uMahlombe bangazithi ngale ebuhlungu khona ngo ya anibakuzeni abasenzi kahle.